او سرچنار ایش کردن لگردکه دا اما خطری هیا لسر وش کردن کانی سرچنار که کانی که گوره یا روبار آوی که لی دچو سر چم آلیشان که تکلاو آلیشان دبل خارو بکره جو او جناوی دبیت تانجرو آلیشان للای معمل جگاره و دیه لو زرگانه چیمنانه هلد قله بله ایتر آوکی 27 بوری استته دایا آوکی دبنه بوشار یعنی وش کرا وکو بله ام سرچاوه گوره یا سرچنار به دلیجایی تاریخ ناوی هاتوه نه کاته بابان چند صد سال مثلا سلیمان قانونی وقتی لیره و هاتوه لبغدایا و هاتوه مان یک لگوبتپ ماوه او جا به جا هاتوه دل سرچناری ناوی سرچناری گچیه جی ناوی عربد بوه من زور مشغول بوم دراسه کردن حتی من زانیم سرچناری گچکه عربده زور پیوه ماندو بومه ناوی هاتوه نصح اطرقشی که وکو بلیم سکرتری سلطان بوه لکه هاتو لکه دانشتو ویده کرکوی درست کریه و یه لیلانی درست کریه تیره هاتو و فلان بحث سرچناری گوره دیگه قدیمه اما لگردگه دا که تو ایش اکه او تقتقه حرکه درست اکه به عربی پیدالن اهتزاز ارزی دلرزینه لرزینی درست اکه او خطره لسر کانی سرچنار وش بکه بو نمونه امسالان پیشو لکلک سماق یک من شما طبیلوه یک سرچاوه یکی کانی یکی گوره هبو او همو باغ و بستانه لبر او کانی بو زلام یک دیچه سرشاخه که راسه اوه چای خانه یک بو خود درست اگه بو لریگه دا کرده چه تا بو کوه بو هولیر وقت ایش دکه او تق او آلته که لعرض دکه و احتزازی درست کریه کانی سماقولی وشک بو او جاده نه آوی بتانکر لکوی دبن لدوکان دبن او مثاله که نیزیک لبرشاومانه که او احتزازه احتمال زوره کانی سرچناری وشک بکه اگر وش بو چه جوابی تاریخ ادن خلق پیانش گوتو و بابزانم او خطره با بپرسن لجیولوژی کن بلام جیولوژی اگر بشرت خوی نفروشته به بو چد پاره یک بو بازرگان خطره ناب لو گرده دا ایش بیا گردد ابدا لنزیک کانی سرچابه گوره سرچناری تاریخی که روبارک لهلد قله و شنکی تاریخی و چندین وثائق داناوی هیا و من استباسم کرد اما یه سال 1535 بهار 35 که سلیمان قانونی و هاتو و باسی سرچناری گوره کردو بله اما خطره اگر وشک بود چه جوابی تاریخی دادن مستحیل جواب نیه بله دبیت کاره که خیانی زور گوره او کانی گوره لنیوده چه لبر او دبی تو خوب بپارزی لم ایشکی که خطر تدایا وکو مقامات حریری واسطی دله ولا تأتی امرا اذا ما اشتبه دله بو ایشک نچو اگر شبه تدابه خولو شبه بپارزه ممکنه شبه که راست درشو چه دیگه برانبر ام عالمه ام خلقه ام شاره
دبی او انسانه که حکم دکه دوربین به، زیرک به، زانه به، زانه به. یعنی تا امام جلال ما بو من دەیتوانم بڵێ تەسیرم لەسەر هەبوو، تەسیرم لەسەر هەبوو. شارەکە تقریبا وەکو خۆی بوو، شارەوانی نەدەوێرە. من زوو شکایەتی لێ دەکرد، دەمگوت مام جەلال ئەمە دەکەن ئەمە دەکەن ئەمە دەکەن، ئەوە باش بوو. ئەگەر تەماشا خەریتەیە ئاسمانی بکەیە 2005 یە گەڕەکەکان ساغڵەمە. ئەو خەریتە لای من هەیە، لای خەڵک هەیە، لای هەموو شوێنە هەیە، لێ گوگلدا هەیە گەڕەکەکان وەکو خۆیەتی. بەڵام کە پاش کە نەخۆش کەوت و ئەوە وەفاتیشی کرد، ئیتر بەلێشاوی شارەوانی گەڕێکە کوونەکان دایە دەوڵەمەندەکان بەلێشاوی. باوەڕ بکە هەند گەڕاج هەیە لەسەر چەند کوڵانێک دروست بووە، چەند کوڵانێک دانا گەڕاجێک کابرایەک کە خەڵکی ئەم شارەژی نییە، هەموو وێران کردووە و خانی کەلەپویانە کردووەتە گەڕاج. پاش جا لەبەر ئەوە من داوا لە کوڕەکانی مام جەلال دەکەم، من پێخۆشە ئەم قسە بڵاو بکەن لەسەر ڕێگای باوکی خۆیان بچن و تاریخی شار بپارێزن، گەڕەکە کوونەکان بپارێزن، نەهێلن دەستی بازرگان بەڕەڵان نەکەن ئەگەر چەند شتێکی کەمیش مابێ وێران بکەن، چونکە ئەمە دەبێتە خیانەتێکی نیشتیمانی. وەک باسم کرد مەسەلەی تاریخە، شوێنەوارە، گەڕێکی کەلتوریە، ئەمانە جوزئێکن لە ئەمنێ قەومی، ئەمنێ قەومی ئاسایشی نیشتیمانی هەموو ملەتێکی دنیا. تەجاوزکردن لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی خیانەتی نیشتیمانیە بە قانونی هەموو دنیا و هەموو دەوڵەتێک. دەبێ تاریخی بپارێزن، ئیشی بێخنە دەستی ئینسانی باش. یعنی ئەگەر پارەیەک هەبێ، شتێک هەبێ، فلانێک هەبێ، حەز بکەن ئیشێکی بکەن، نەئێخن دەستی زەلامێکی خۆیاندا کە خۆی لە هیچ نازانێ. با نمونەیەکی بۆتان بێنم. ناوێ کابرا جەمعیەیەکی هەیە، نازا CDU-وە، نازا تشتێکی وسانە. من بیستومە یەک لە کوڕانی مام جەلال پارە خستێتە دەستی بۆ ئەوەی ئیش بکە لەم خانووە کوونەکان شتی وا سەر بکە. مهندسێک هاتووە، من لەم مهندسە هاتووە ماڵێ من زانم ئینسانێکی پاک نییە، پاک نییە، بە درێژی باسی نەکەم. دوایی دوو جار هەوڵ دایە بێ لای من ڕەفزم کردووە، من ناپاکی لێ دیت. حەز دکە جوهد و هەولێ خەڵکی دیکە بدزە بۆ خۆی، ئیشی سەختەکاریە. بۆ ئەو جەمعیە پێشنیار کرد لە کۆبوونەوەیەکی فراواندا، یەک لەوێ بوو بۆ منی باس کرد، دەڵێ ئێمە پارە سەرف ئەکەن لە دروستکردنی قەبری شەخسیاتی تاریخی، کەسانی تاریخی کوردی، باشە قەبریان نوێ بکەن. ئەمە بێجە چی گوتیە؟ گوتیە وەڵام من دچمە بۆ شوعەیبە. شوعەیبە کە 1915 ئەوەل شەڕێ ئینگلیز بوو لەگەڵ عوسمانی، شێخ مەحموود 1000 کەسی متەتەوع لەگەڵی چوو، بەڵام نەمتەتەوع بوو، ئیجباری بوو. هەر دەولەتێک لە کاتی شەردا عەشائیر بە جەبرەند بە. من وەسیقەشی لەم بارەدا هەیە، مەجال نییە قسە بکەم. بەڵێ کە چوونە لەوێ هەندێک کەس لە کورد شەهید بووە لەوێ، بەڵام نە قەبری ماوە، نە ئەسەری ماوە، نە ناوی ماوە، نە هیچ. ئەمما ئینگلیزەکان یێ خۆیان قەبرستانی خۆیان ئێستەژی حرەسی لەبەرە، حرەس لەبەرە ئیمڕۆ پارە وەردەگرێ، یێ خۆی پاراستووە. بەڵام یێ دەولەتی عوسمانی کە لەوێ شارکردن لە بەسرە لە شوعەیبە
نه قبر ماوه نه یک کرد ماوه نه هیچ ماوه گوتیا من دشم لوی قبر کردکان درست اکم هیچ نماوه ظلم تو هر پی نازانی اما مجرد پاره خوردنه اما غلطه اما غلطه اگر حز دکت ایش بکه وره خانی کلپوریکان رزگار بکه خانو حاج سعید توتنجی سقفکی چی بوه؟ آوینه بوه لباتی تپدوره ما درسته کر جاران او سقفه لوحه آوینه درست کریه لنیو زخرفه نازکی جوانی دار که من لهمو سنه گرام که من گوتوم از لکتاب خونده با گوازک برانک بیانی کرد گوتوم از سنه موزخانه هنری تلارسازی کردیه بلام کسته دانیه ایش بکه اما با سقفکی با آوینه درست کریه او جا پر بوه لنقش و نگاری چی یه گچ یه آوینه یه خلاصه چند شده که دیگه پر بوه دست کرده گل محمدی سنایی بوه او شوشه و شتو ایشی اوجی کردوها اوی وستا محمود عولاسور بوه ایتر بلیمتک بوه لم بوارده اما بخواد ما من بوتارم لسر نوسی ولا حفتاه نو سال حفتاه نو من لسری نوسی و لباران دا روخا شو اما تاوانه او معنا لنیوچونی جوانترین نمونه معماریه لسنه نبو لما صرف پاره بیا صرف کردن نه خدست انسان اگده که خویش آرزانه به بچه به کیف خوب بده انسانه که مهندسه که نشارزایی که شود به شتیوا اماشی غلطه لبر اوا من اماج بهوی اوا بالاو دکم من مسئله گرکه کونکان خانی کلپوریکان من مؤسس اما مل کردستان نکیانی لبردا تدیا ماندو بوما یا شرم کریا لگل اما خا او بجداشونی قرار صدام لکر کو که و شر بولی من لگل صدام بکم خدا دزانه بوتا نکتجی هندک دلین صدام وقت خود درقتی ما مسترقب نهاتو کردو تا نکته بجسارت و من شوم اگر من اعدام کرد من شده کرد بلا من مؤسس امامه اگر تالیفات علماء کرد بخوینید به تایبت اوانه که بیری تریان هبوه وکو حسین حسنی مکریانی ما مستعلا الدین امین زکی که درگاه تاریخی کرده و امین زکی یا همو جریده و مجلات کردی بخوینی تو نابینی یک کس باس پاراستن گرکه کونکان کرده به یک کس باس خانی کلپوری خانوی قدیم کرده گود به لازمه بیا پاراستن ام خانو نخشداره ام مستای وایا ام بنای وایا ام کریکاره وایا اما نیه لثقافه کردی دا من اول کسم اما هناوت پیش لروجی 13 تموزی 1977 دستم پیکر یا لشاری مدیاد قضای ماردین او جا سال دوم لکوه او لسلیمانی دستم پیکر یا اول راپورتم دایا دزگاه شنوار گشتی عراق لبغداد لسال 1979 راپورتم دایا پی که ام خانی کلپوری هیا لسلیمانی لفلان دبه دائره آثار گشتی بیان پارزه او جا راپورت دوم لهشتا من دایا پی او جا لسال 80 لشباط 80 لجنه دائره آثارم هنایا بو کردستان بو حلبجه بو ایره بو کوه بو فلان بو اوی او خانوانه رسم بکن و بو اوی دائره آثار پی بزانه ناوی هبه استملاکی بکه من مؤسس ام مسئله ما دوای من لکتاب خوشم
ایتر هر باسم کردوه دائما او لکتاب خوش بانگوازک بروناک بیرانی کرد من اما چسپاندوه اما مسئله استهنده کس دینا خانوه که دبینن ایتر نازانن کل پیش او چی کریه و چی نکریه و چی فلانم کردوه ایتر او نازانن. من تقریبا 20 سال بتنه ایش کرد او جال کبونوه که گوره دا لمدائره آثار من بگود باکم اما اختصاصی اویا لدائره آثار گشتیل بغداد نصرا و دائرة الآثار والتراث. تراث يعني كالتور كلاپوری بريتيا لم جركانا اما اختصاصي اويا من شخصم لازمه ايوا خوب بدن بر انباره او جا گوتن باشه که گوتن باشه همو اولیات خوم لیست خانو گرک کونکان او خانوانه شنجا من مسح میکردو السلیمانی من همو او اولیاتانا من دام پیان او همو لدائره آثاره او جا پاش اواجی چم هیا بدیان و بدیان راپورتم هیا لم موضوع دا بلدی امر روخان فلان کس امر روخان اما و اواجی همو لدائره آثار هیا بلام استا یک دیه دستا بیش موضوع کرد نما لصفر و دست بکه کس لپیش او ایشی نکردوه لکات اگدا او کات من ایش کریه اما هر لدای کشی نبوه هر عمری ویشی هر هندنیه او غلطه دبی انسان اعتراف به ایشی یکتر بکه. من دائما ترسم هیا که بحث شتک دکم دبی بچم زانم که لپیش من لو آثار دیتو و ایشی تدا کردوه بو اوی من خوم نکم یکم دوایی خلق رخنه لمن بگیره بلی لپیش تو اما دیت بو. موضوعی که یه آثار لشرق الاوسط تنیا من دزانم لهمو علماء جهان بلام جاران من ندگوت لعلماء جهان من دبتوانی بلی لچند دولتک بلام استا سالونی بکه دزانم ایتر لجهان همو من سه جارم داوا کرد لیدونسکو گوت من ادعای که گوره دکم بپرسن لپاکستان و افغانستان آیا کس لم بابته دا ایش کردوه تنیا او نازانم سه جار من داواله کریا کتابه که خوشم دایه پیان لم بواره هر گوتو نباشه جواب بو من نهیناون بلام اما سالو نیوه که تقریبا بو من معلوم بو لجیهان دا خلق ام آثارانه کشف نکردوه استبا قناعت دلیم جاران به شبهه و من دگود بو اوی من توشی من رخنه نبم دبه انسان که دراسه شتک بکب زانه لپیش اوه چه کردوه ناوی بینه امانته که علمیه اگر ناوی نهینی دبیتر رخنه لسر تو دواروش رخنه لسر دبه دلینا ما انسان که به انصافه یا امانت علمی نیه یا انسان که جاهل شده که تألیف کردوه دور غیر خوی او پیش خوی بزر کردوه. ایتر من مؤسسه امامه من مؤسسه موضوع وثائق من کردستان همو تألیفات و گووار و مجلات کردی لپیش حفتاکان بخوینه نهائیا موضوعی کلتوری وثائقی بلگنامهی نهات ینوسین لکردستان کس نگوت یده به کرد وثائق خوبی که ارشیفی هبه فلانی هبه ناب بصوتینه ناب فره بده اما نیه و نبوه من مؤسسه ام موضوع مجی من لبانگوازه کده نشر کریه ل 1985 من چاپم کرد بلام بدنامه من عمل لنف خلق دا لحفتاکان دا ام دو بیره من بلاوم دکر بونو سرات دیان نامه من هیا هر وها مسئله تومار کردنی بیروری پیرمردان یعنی تاریخ زاردمی وکو مسئله شرکان شیخ محمود لو کسانه بشدار بون که بشدار بوه معنا جزئی که لو تاریخه جزئی که لشر دربندی بازیان جزئی که لشر